kan semang kini ki isu. Ladani ki samla ki baba ya kata kelingkor jangka future ke jumi. Halai terpen ladani ngido ya kini ki opportunity. Ladani ngido lagi jangki para samla kena ke jingap haki drugs. Teke ke berangsa ini, ke kata kalawai ke jumi. Ni kuslai bon perkat siapa ke state ke jumi. Nomor bangi ni ya kane ke state ke jumi. Ya kari ke benri ke jumi. Ni kwa bani maka state ke jumi ke flourish. Bahkan ang kiyo sakra. Bahkan ang kalian ke jumi ru hapo ke youth congress. Ni so baka dai ke kamram ke jumi. Perkat berpantri na mata kata kalawai jumi state ke jumi. Ni khabi ki para samla. Hapo kane ke state. Buat nong insting ya kane ke kam. Ngila bonsyong halai jong yi isam masuk ban keren sipang politics. Henry banle kata ke kam ban merak ke jingkala. Kadon kam bangi nya mi syakmat. Bagi nya tur, bagi nya tre. Serangi haban tre. Namenta jong yi hamtau namenta ke state ke jong yi. Ngingi don kibahi kwa Manyo tip show sepangkani pila pon kontak ini limbaga Facebook Meghalaya Pradesh Youth Congress dan yang po Instagram ru Meghalaya Youth Congress at IYC Meghalaya ka jingkhang jungi ka plibe at sa punta sisni pada new scene steo kalau kelalong ta wakwa menjoin ke parti ka jingkhang jungi ka plibe dan kini kentian kendiat kini kendiat ki point kini ko apa highlight publish jungi ki balik sobat nomor bakin balse bakin yo akan kerja berkani kedai kejing ronom jungi apa Meghalaya nomor bangi badan kini ki sangai wanang maksta ki bala berpikir sekarang ki pun kini ki feel ki joki kadang ki ami sabab na iba kadai kejing do ini Kasih kejongi kesapur kunjuk dari kiwe pat kinanya kira. Tinggi bagi semua ni wan hane, om in dokti yang nolo. Dari nomor mengidam kata kejing samul bagi kuat batit. Kei wajah kena kasih kejongi. Di kuslai sisa yang kata kalawai kejung kasih kejongi. PE kisamla kido lagi jong kijim nomor kiti drugs. Kisamla ki bampanse balik tu bagi niyo ang tiad utaw drugs nomor bakila kerni pa kisamla ro bopli ki bampanse bantu banute taman besai lai jong insan ni susi isya ban perkhat yang tak kalawai ke jong ke ai ke berangsa tada kimi nalai jong istir banlek siki jaka ki baki banyo takalat dalenti ban kamai Tinggi apa pengen kongres pedang jungiru idon lagi joki khon kiti mana pedang jungiru idon kita para ke jungi balada ni metris to menta ke kalawairu ke bangsa ap yaki tanah kalian ke jungiru iko abon khotshushu ki para samla kinon kani snokti lang bagi kani merjungun pun berkat sapang kalawai juga state ke jungi Mangi ke Meghalaya Pradesh Youth Congress kita orang tentang platform kalau kita mungkin sawah ya kita kijingkus lagi kijungki mungkin yo snow syaki ba ke ke berangsa anu ke mesti mujungki dengan khot pengi kerpa ke pi mungkin wanlang bandan bani aku ke Congress Party balas ya kalau ke jungi memperkat ya kan memperkat ya kan state ke jungi maka lo apa situation juga state ke jungi kalau no ni iru hawa baka government ka ai bon kiwi scheme namenta kini kisama ki bamla bani wakam re bagi phai sa kitaba ni iba padyo eta ki scheme ru kade ni ge hoso ki banle kini kite pandak kane kate banyo ya ka ro kamde ki ko baso kawin milawan om badan na pedang jongkiru ki bangtit badan ta scheme nomor awareness na kalian sokaru kamdam. Apa ni pai si jaka bokuli ro
Ni iba bon ki samna ki jongi ada ki kwa pendat di ki jipule ki bakham sejura. Kimpan se banwat jaka pule shabar kari jongi. Nasoba kala ai ngapor bagi bakham ha. Pemia train na meta kami ki educational institute ki jongi. Bagi para samna jongi ki bakwa berpulih berkursiu ya kita ke higher education ke jongi. Mungkin dia hari ke stay ke jongi. Ni bagi semua ki jongi ki bejami balai sebar ke stay. Ki donro pada jongi ki belayu okam sebar. Ki donro ki sama jongi Youth Congress Meghalaya ki kom nak belayu ki members of the press electronic berprinted ki belayu one ringkat ini bayi don ringkat ini dan bayi lokor syukur. Pengunjung berikut ikeman bagi nak kerja ini. Hari ini kita semua berjumpa. Kenapa penelitian yang dekat berjumpa lasha ini kita hari ke komiti jumpa ke Meghalaya Pradesh Youth Congress. Jika kamu berjumpa, idam iba balhiralang bersama iba day vice president elect iba pendat berjumpa jumpa Masters in Computer Application Bangalore University. Kalian kalian idon iba Henry Khamuti iba dairu i vice president elect by lada pule class 12 art stream and boss dan kalian jongna kamu jongna idon i komlat inti softlet iba dai i general secretary elect iba pendat ya KME but MPhil linguistics dan ibu sekalian kajongna idon iba campus software Every day, the General Secretary elect, Lapendat Class 12 Science Stream Embos. Baridan Ru the General Secretary Ahmad Rinduna, UAD Ba Anish Skim, Lapendat Masters in Physical Education, BVDU Pune, but Iba Alpha Dekha. Iba Dairu the General Secretary elect, Lapendat Class 12 Commerce Stream. Teganya ada ke tim kejumi. Kenyiwan kami minta pengikut penekaran soal katu kami ke isu apa pasti terjadi. Namun halnya pen minta di ibabun kisama kibongnya don kam. Baka unemployment rate ke dunia apa Meghalaya i kanang kiu. Teguma ki juong pareng an idle mind is a workshop of the devil. Tani i kadai kaji shisha. Namun habangnya pai sini ki pas sama di jumi. Kibangkan kandung jam, beli kibangkan ini balai orisi. Kingop hakini kikam smil, kingop hakajingi drugs, hakajingi kiat. Perkini kikam bukan susi, antang ya lade hidre, kiye kisah kejongkiru. Mengiru badan beli itu kebayangap, hakini hakajingi kiat, hakajingi drugs su, makido hakajong kejingin. Kadai ki bersusi. Tawatlah galak nanti nomor bagilah solena bisa kedua bagi solong marwe bagi bun kijengke bagi syam bagi adi ini bidras kita ni iba nomor bagi dongkam kipoy ngap ani ki ibarok nomor kameru ni kikio kini kikam tu kikam permasabre kikam leti tang nomor ba kini kibre ki lakerni on drugs lakerni rezimikian Kim bangse bangunat banlek begitu. Banyo kata bisa berpilak bantir di utara drugs. Bangi kisamla juga Youth Congress.